ebyakoze nibyegambera ekesha twashara mutukajya ngo twenda president Museveni attack niturara tukoze Where was Lema when these people built buildings? Muri Wakera Media Center we bari kwana jono mission to follow ngamu kutubwe twa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ntubatoroho icyo kwana ukora cyo cyamani. Kandi isuka ngo ine Rama UG program terato cyo mu cyanga cyawe takujya mission tugambaho ibintu bingi kandi ona kurera izatu n'abantu bamana guno mugisha ngira ngo utotaka bari baga arimuna nabo kuhagira Arsenal arimuna nabandi imbirane yeje tazakutangira aha twiyanzura mpora then tutareka kurujo muramo tubasiko tureba tuterito cyo mu Uganda yetu tuterito cyo mu parliament yetu tuterito cyo umurembe ruto wambara kuko ryo utambura kurujo mwaka reka tekana no musijogo agira umusoka tugamba twakwakira boss yebaresebo umuhanjuzi wa program eji kandi aba KR Media ngenda kubebaza aba initiative eji ayituteka ngo inekera yongere ahantekateka y'abanya-Uganda na mununga aba Western Uganda none banyita Simwe Douglas injera ngira kari umuntu wa burijo abinjino banyita Rwanda rihanga ryawe abantu babaruho bari yakwizo nindi gumukibine cha Alliance for National Transformation ekikwebembero wekitinisa general kubigore mugisha muntu kandi cyetegwire kwiyahura ubengo rw'abanya-Uganda bekorire myaka 20 so ahandi ninja kubeyongera kandi nimo abarugire side yakonuya in fact ite tukaturiya rugendo ndorumwe konka kukurebe motoka yafuna mu ka ubutagenda je harubuto nsa kwate motoka ndijo at the end of the day twena twine umuhanda kumwe okuturkwenda kwa kumaregero yazamu. Okay, we bari munonga reka twakire kandi ndijo nabo basukana tuyanzura njango ngo mu manya bindi we bari munonga nteko sa program eji izo bananye nyakira abantu banu banjaba ikigambo cyo amugabata abinji banyigirwe so mwenu wano reba mbi na harubaje bambangambire bizu byabo kujya kunane kunda kinka hariya ha media nanye mbibagambire abo kuba binji bareba media eji nubanyeta twese Robert kandi abinji mamanyaka ambassador abanyigirwe muntar gambesho ngere kwata muntar kushemba yahansi ibinabe nagambire bicywe kacyenda yebyo so ari umuntu wanje yazo mbicywe kamwenda muri yako gakubahirize no bamwe bamugarura muri cyenda so twine bicywe kacyenda bire byo kugambira abantu abarije abicywe kacumwe cy'abantu abatakumanya ngo nangu n'ubwo burabiro mu Uganda arona nebicywe kacyenda ibyito bari kubona abona so umuteje matu twongere tuganire rero umuntu wanje yagamba wariyo no mucukuza hakintu cyacu twatena na ya political party ubwiro butushikiremo hati twakitaga political party kugiremera ho munonga ikikuru no kuremera ahanshonge zukwata abantu baburije nanguna nece kibire Kenya mu kirebire kibe kitari political parties kibe kitari na kara kibe kitari mushi so abanya-Uganda bona abantu abarukubi twine kwimuka tukakwata umuhanda gumwe tukarwanisa bari abarije munonga kugira ngo atirisi twena tukaba muhakiri ekibire Kenya no rango cyane cyane cyo gusinga ihangari yawe munonga ekibire Kenya cyorekire ngo ebicywe kacyenda byinamani ukusinga kiri cywe kacumwe nanguna na biri ebicywe kamwenda so babire bari ebicywe kacyenda against ebicywe 10 okay bari abantu abatwire banyigira abantu ba Kenya reka twakire ndizo mukuru de nawo basukwana yanzura amazina ge tumayimba kukarene bitabukonka mutakaruga mu mayengwe kintu cyeri izoba no rutaro twakwakira mukamanje amazina ni Steve Nasimu yo munyaruharwe aya mu Pan-Africanist. Okay tutamanya yo no gwanka yugutara muno wa FDC no wa anti wa NRM enkomba tingo da mujangwa NRM na biramisho NRM has been really metamorphosis konkan yo NRM arota na biramisho tanaira misho ter registered ninga FDC but I am a political activist but I support the national resistance movement. Okay ayes kandi ko yari nareba kandi abantu babasukano bawurikiriza tegamatu kandi turebe tuje no misu tunagamba nsongana kusinga munonga nyira teretoki katani kanena baiza ona nogu amazo ya teratoki teretoki achikwatagena na parliament yihanga tuje turebe ba member of parliament
nibasaramu kugira ngo akasenta kinji bakateke kuriya nuko akaterebera umuyembezi wihanga yabasa kwa na kansuringa yasaramu kuza mutu wa burijo icyo kubanza parliament hateye makuru marunjo mu mbantu Uganda. Icyo kubanza itwe nk'abanya Uganda nitwe twine ninjiro mushango mahanga abo kuba article 1 ya constitution negira ngo power belongs to the people of Uganda who exercise their sovereignty. Abanya Uganda nibo bakuza kwerondera abebembezi babo. So guru constituency karundo mwebembezi. Tukwe kuko twarunzire ba meya ba kansara ba RC5 nabandi. Konka each president akozere kugarra biro preparation biro mu parliament kiriyo mateka abo kuba bariye babiba bacukwire mu budget bakutwara handi kandi parliament garukiremo yabitereza konka nubwo biterize kuko kukimanya wago munyanja toka nabajuwa ngo wayoma so anize ni minjaga ku rugoko noku so parliament ya Uganda bakire kwetisa umutware karajyango semekwane rugaho of course hari amateka n'amahanga kandi banka Guinea hino president ya yiro parliament kunkitwe noreba twine executive twine parliament twine na judicial so ko kwihahemwe amahega ashatu mu manyamahega biruka kubasa gukora gasga deniti no wazo mu state of anarchy so hati bone turakore no kubasindikiriza baka twasya 2026 ababushenyi bagire ngo bote bacenana na parliament y'Goma iyo no baso kusapotinga cyo akona barangu bazo bagabera na sente zibakufana sente nyinshi munonga uza kueleza hansa mtu wa so a colleague I usually to work with her is a minister ikwenda baba sinaje na tweetinga wakija akarga murumona na funem twara atanu bamuhabiri hati babeni kwiyata mu parliament bamuhabiri na munana hati bamuhama kumyana nguna warebera umushara gwaba mwinshi cyane hataho nacyo icyo no mwigutu atejo takaye na kigamba na ninjara yukureba umbantu nje kukigama naje nareba kugira ngo basome kwani bagucendeza ko ka kigama ko kandi kindi twine kukimanya abanya Uganda ngo amateka gitu uko gari wakireba hati amateka president yashara yes they can dissolve parliament you look at the implication kuko resolving a parliament hati ekikumanyisa ngo twaza gukora kamin state of anarchy ekikumanyisa ngo district esente tumuraza fune abo kwana zarabwaho ki parliament kandi taru so I don't know which one you can now use but the truth of the matter ingira ngo parliament as for now ekinekizo ingira ngo wabanyigirwe akagiro wanyagirwe you see ukira kushoma akatabo ka kimake kari umuhandiki wamani wa Nigeria akahandika Sings for a Party yahandika ubutabo bwinshi konka washoma ko mpeja hagati kimake bakagera ngo if you elect hyenas don't ask why gods are missing. Are you getting me? So urengo rwona RC1 RC2 RC3 meya RC5 wale bintu bitakutambara sometimes it is leadership. So nka parliament ikirikwe kwato mutama kabasi nkaba nyakaturi cyo kugira ngo turya abasisi emeza ashatuga wiro bintu rebe biro hati warebe bibare nareba nerizoba ngo cabinet ya yanga nanka ibati muya yo kumajinga neba jigarwire aho ko bakana bagira kuba ino ba majinga nanka agencies custom ministries abanji abinjira bakata yo mukono kuki umurimo so konka nkaba abakushoma bibiro kubagamba there is still hope to whip this parliament and be on right. Short of that, we wait for 2026. Wabanyigiri tandikira webare Nyango yogeraga parana na no mukoro nyo hati ndiyo ni intangara rimwe bo kujya kutwine parliament speaker rimwe ndukutangara abo kuba
parliament yona kuza kubaho neretwa karuru hatebe bitkuba turi mube bikuba no nebyeshane za karuru no operations so to kubasa kuzomu operation expecting kufuna yori akaruru operation ekatanda karyari and by the way kuruga Uganda yabo tekafuna uga parliament tekafuna uga na president ayeres wabantu basaziri mu bihugu niwe twasharamu because kuba kusharamu president basharamu na ba member ba parliament president we nari kuza kwija na ijaha yayereta hunko muntu yo ni warese president Museveni akanunura abanya-Uganda akabanunura ngai ari kubiya ngai ombutware bwana nko gubamini and by the way no sio wiro katanga kujatunanga mukama kurunatu yamba abajungu bakagaruka bakabano batuwe bembera because abajungu bakaba taru bashuma abajungu bakaba tayinitima ntare kombe kwa ba mbarahisi kureke mboko za na magunga zikombe kwa zi mere hire kombe kwa ba bush ababantu bakabinitima abashija bakaba tinitima mbona natugaruka mutwaro ndoni ndango abajungu bakira regime yitwine hati ahabwo kuba abashija bakatsigiraho national park bazi gazeti ngo nereka mburo national park hata abajungu babira gujukubija bagiye batse ngwito ngo national park tujibagane batwara hebicweka ibindi babyega biramafamu nebindi nango bamwe nanubuka kuba akasenta kacweka kasigira akasenta ko kurugayo nubakabagana ezende zumukurundana abo kwamba tugira ngo aha trillion za 20 zitubenturundana trillion zikumi bazigabana ezo zikurwa mu national park bazigabana baseka akire kibagamije ezikurwa we bridge bazibagana ezarga hamshoro yebitoke bazibagana so hatenje parliament I think dictators of Africa bachira kubikozesa okwenda kushariza ngo bateka ngo hari mu democracy so nitweshaniriza ngabari mu democracy nko bakujya abo bakushomesa ibyo bwebembeze nibabimanya dictators nko bakora so what atiro parliament no bori ngo kwayoreka directly ngo guni ngo akaretwe mundu konkecho nchiho kugira ngo president Museveni akaretwe mundu kiya unikisigara amazi magargo ngo president Museveni akaretwe mundu nakozere no rango cyecya cyakozere president cyakozere akabire nangu akozera kantu kace munonga nyombe nintekateka ngo naza kwiro cyumwe parliament ajati parliament umurugeho wakireba abo kwa babashije tumazima ngo tukabatirira karuka abo kureba ogo mukuturu muza kwebuza iwe yebuze niyo ece kibuzo reka ncereza abo kureba ogo mukutu iwe yebuze umuntu gwaderira karuru niwe barangirire ukweza kumanyecho hato manya ngo toyine parliament operation no ya restre niwe barangirire kongo baterira karuru two bagizere bata niwe barangirire teka banzorebe cinda Seven Robert Rukara niwe barangirire so iwe banzorebe raure parliament mu Uganda twine district sigana 20 buri district member wa parliament wo mukazi kunkamba kujangwe biciwe kasha 5 byabikino barwo mu ishomero wako prapadis bakaza ku representing aba kuri no jirang twine parliament biciwe kasha 5 byabikino barwo mu ishomero nanyenda ngo akankacende electing members of parliament. I don't think we are discussing the quality because there is one thing of electing and getting the quality. Abo kuba ecyo kubanza parliament bateso mu Rwanda. Yes. Kandi tukagizere capacity y'abantu intellectually to engage in analyzing or assessing documents, processing and even speaking for their people. Njanti za kuyamba kuturazo mu Rushayi. So hati oyo no ndakwikirizana nanyu ndiyo ninkoreka parliament ejesha iyo banzorebe kushanga umu Uganda ejesha wano ndakondom jesha hiki na wakwihindura hano ugenda nufuna kondom ya free of charge But that is konka jiroti nyenda jiroto mushiki umwana witu yaza kurwo mwishomero nanda padis washanga parliament takubasa kufaha nsonga nkejo kushanga umu Uganda n'umuntu nafuna kondom zabusha konka takubasa kufuna padis zabusha ngira kondom nene yamba kuranisa ka kupasireba kandi yo pad no sakose kigoyi ngase cyenda tukireba so amago kubirendo baticinga kugira ngo turuge ahabyo bushambani no batwereza kondom zabusha ngo tuyongera ubushambani mwamwe na appetite yahiba bana makurwe cyo nguba abako na parliament ya 2021 2022 financial year parliament yonke ya Uganda kakozesa kondom za miliyoni 11 ihuryo munyamahuru je tukore research no miliyoni 11
eza kondome bakozise wa parliament kunkati bakubasana kugira ngo nangwa ati mashomero ahabwo kubura pads tubayambe kandi ubwo tune representatives babo aba bacyara kazi ba umane MPs nangwe nyonka nabigura ho rutaro ngo urumembo wa parliament wo mukaza ari mu parliament ati tutamugarirayo ahabo kuba tayine cyakoziriwe abako mbaba kusindikireyo abakazi mbacifamba zara mu Uganda China abakazi 10 bakufana bazara buri izo babakazi 10 bafera hirwa amarofaro health centers zindi bakufa bakuzara so hati washanga member parliament naso mukwana akora ari cyo kansi nubo bakugabana ke nubo bagabana sake kubanzo rebore president Izere yabagira ngo sente za ambulance kinane zumbire mutiro mu ambulance muziyo mukwate billion bishatezo muziheze roko ari umuzungu mamweta roko umaba bashija twine mba roko twine mba peneti twine mba amena aba bantu wagezeho kubacondoza kumanya hibakurugana hibakuza no manyangwa ha mu Uganda twine kizuba nangu no twakugamba urujungu ngo runanka yanagamba hano wanje asimba twabatihire iki kizubecho no twagamba urujungu tukagamba urushayi ni wano jya tuzo mu rushayi ihangana butakurikindura tukazo mu rushayi usteka kusigara twine kizuba tato akire wo then tswetu marire yongeresereza abanyigiro parliament nogire boti yonkiwe na kusinga muronge mu abantu namantu cyakubahereza respect jeno yana tambara twakamukwata bonka kandi bese jeno batero bitatera I think that would be for another day kugira ngo imukire mu government ejo kubanza ninyende nchireze ntane huna nabandi kachi we are now talking about the symptoms rather than tackling the real problem owiro winji wata wa empathy tushimire kufocusinga hampaze za kutahira shimire kumanya hizirukuruka so before we blame or we take the blame on parliament tutiko kumanya ekizibwa cyatandiki ara sisogo no kucyakugamba enjura ne byarubu yatandikire kututira nabone kimwe cyo webari so obuzubu bono bwa parliament kitakagishikiro bukatandika ryari because we must also agree nguna executive is a problem because abantu binja habatira karuru bari kugera ngo ubone baraga Kampala no bahika hihi na president Museveni omuntu ayijana na akishane cyateka hakashana ka president ati nyo mwandera karuru niza kuba nipkankahi uwo mukuru akateka hakashane abandi bakwata mahe bakwate nkoni bakwate sente bari kujya ngo barwo mu state house babe nibo batorana so abantu abagire yo mu parliament aha umuringo nkogwe turi kubespectinga mu ecyamagero umutware yatira abantu enkoni akasiga yabahende mugogo akasiga bamwe bafira akasiga bamwe bina barya bitandi atekanye n'induga isinjiro isinjiro north umukarura kahwire tukafirwa abantu just akarura so turi kubespectinga umuntu ogwe n'uwomwe kugira ngo kwarazo mu parliament naza kucicira abantu abo kubana nabi yabahine yarikuzo mukarura abamwe akasiga bafu abamwe yaba bribinga nazo mukarura yabateza line yabahenkumisha tishatu rukomera 10 so ogwe nyonyi nkanyo tindi kumwespectinga mu cyango so ntekwa kwicereza nk'abanya Uganda ngo tukafa kabero nkamakara twine executive abo kubana n'abariyo no ba blaming mwagaba president and ba ministers nabo benyene nekizo for example ambassador cyanaga turi kubasa gubora president ogizire mu budget garike mu parliament ngwabo kuba teratambuzibwe je nkuko wabeno yenda ninga shingo kucyabicemire kuba kiri tukatanuka ku blaming abamemba ba parliament kunka kandi ukarga ukagiro ta esente zibabe batire muzigeze ogura ambulances katuzihemu tuze ku bailing out investor ubu bakwita roko ambassador yanaga hati abantu abakutureba mu kutugu ninyenda bagerageranise ambulances na company ya roko yarugiziraho mwaka gwa 1999 nerizo batine kintu kimwe kitubasa kugamba hungoroke katukoreje okugurira ambulances abantu na no ku bailing out company ejo ne kihe kike so nureba ngo parliament na yenye no murumo gwa yote kozire kunkana ne executive has a problem president Museveni wenyini ni watukomere habantu aba hati nka western twine MPs nibingana nka 250 plus constituencies ezo zona twakubire tutatilakinga ba MPs kuba bene bakora kunka buri MP wo kubugana kugira ata hati iki nanye ninkireba nikibi kunkate ndakigambe abo kuba bakuru mu NRM tubari kucenda NRM eyine ko kasingi nabaraga yo na nirakeri
abantu shange bitekateke birungi babine babimanya konka habo kugira ngo president na nabantu abamuri hiheche tubari kugenda MP na wagenda kozireki ayizinjire mukona gira text ndakigamba kuko bakunda akigamba umukarura kari kwija tabarandete umukarura kari kwija tabarampagire so nkimanyisa abanyayuganda tine wabona bagenda borgo go wahigo ecyaro kugamba manya ko rero yakuyambira ukasiga watira abantu kazumu parliament by the way twinena nabantu arasisi tuyicerizana ebicuika cyende biryo mu parliament tubiragire ya mandate y'abantu icyo tutekwa kuciceriza hari habibira karuro mushanaguru kuzo kutancerana no mu NRM primaries ababiri barangirwa w'ikitini satango doyi tunangu tutoke tutugambere ha tukatwina karura kabire omukasheshe baranje rogu omwazi yohurango nondisho NRM primaries omuntu ubarangirira ha for example yasingere primaries za NRM genuine bantu bahira karura kutwashira mu karuru ka general elections aba NRM abamwe bamurugamo ngogwe president tamwikiriza bakireba batekayo owikitini sabwa hikarita uri yabamunaga hariya ngo president ogutakumwene so omuntu ogwe nawe yayagireyo under that background kigumere kwikaya katugera ati nyewe ninza korra abantu kuba nawe namanya ngo taragireyo genuine so nitutekwa kwiciriza abinye naha na nabo kutureba ngo we have a huge problem nkambasa dokuyana ashobora ekituru kutekwa kutakoringa twena nenda yo ayinenare not some individuals inenare mkeju inatekagera gasho because harmuna nabitwine kurwanira kubarusikwinga kubiyo mu mbere y'ibaro so some yes ati ka blame ya RCCJ yo kureba tiri kubasa kubeshebire kubiryo mu NRM ejo tutekwa kurwana tubanze tugiye tugiteka side tugiteka haside ndizo eri kurwanira abantu because I think behind the scenes nana achimanya ngwebe ziwebe bimwe nebergomba ku but you cannot be allowed of course to say it here and secondly abantu nubagenda bamwe bagenzere korra abantu kiringo kwita bashamba bompira na RCC kirungi akagushamba kumubana muza kushambana bushamba nkatiwe harabu kushangura dribbora for example nyunka and dribbora murunji konka kocha kugira taha abwatimwe ituri kushambirizo tindi kwenuze kwe kuza kwishazasaza ninda tushambe nkaki nkatimu nana kwato mpira guhereze nanke biyo kuza kushazaza na tukugenda so uwahinare mbwa kugenda gire korra abantu akika cyankwanza bamugira ngo ngwe nkora yititi yejo ibyo kugamba mara kagabantu tabiretaha ekituragambitse nk'abayinare mu bencho wako so toyine kukumisha kumbureminga nawe toyine kora mbreminge otutakozere mu rumogo because emikono ya hamwe kozere ki ekomero so tutekwa kutakoringa ekizibweke nk'abanya Uganda nangwito bamwe tutwira ekizibweke tukigambaho ekizibweke no President Museveni ayamara emyaka 80 by the way tashemire kuba nakitugambira kikankishwaza nijo kikankishwaza na munonga okwijo mu parliament or president omazire emyaka 38 okashoma budget by the way under our constitution President Museveni we minister of finance he only delegates to the minister of finance oba kweta Matia Kasaija so nana akishoma on his behalf kandi shemire kuba eri approved inaba kugwa bagira biremu bakagera ngo eki mututwenda eki shemire kuba kiri kunka watugira ngo eyi washomiri yo wenyini kwahwire na budget President Museveni yemuka yayebaza ba member ba parliament yayebaza ministry ukureta budget nunje yitakareba izo banyarwanda kuntu abentere ndu so bwanyuma yebero bice haba hebe byabire Kenya ningira barasisi bakamurabura bamujyango ebyo biri Kenya na naha ne basa koraki ne basa kwisha President Museveni ko kwenda ngo agarikitwa tubihe ngo nawe mwaka atabicenjire ngo egarike ntiteka kutakolinga ekizibu kya President Museveni cyo kizibwa okay bari munonga reka tukuhendera tuzowa abo mukuru NRM niye bire kizibu kandi uriyo wa NRM teka bire kizibu there are some individuals who are not following the NRM principles ezo kwemanya konkitwe nituranga parliament hamwe habere netago koraki kujigarra harayini kandi ekizibe kitwine no kushanga mu babanje baryo mu parliament abinji nemenyeto hati icyo kizibo naho harwe kandi tugiye ngo nabaye nare mu bonka na naba opposing NRM ware bo mukono gubatire mu ware baba ba commissioner bo bagamba so no shanga ngo waba no sindukogu nugira ngo te hogu birema so ningira ngo parliament eji
barebe kibire Kenya no bireba. You see Kenya and like Uganda from Mau Mau, Saba maandamano now twine ejeje yaba Gen Z. Norengo the issues are generation Z, the issues are the same. By the way, issues zono mahanga ga Africans baziramo. Taro government ibari hireho hatari michigambo corruption. Obushuma. Never kuzo mbono ino chizangana neje ya mu corruption. No, there is corruption already. Tine cyo kubasa kushereka hati it is open. Abantu ni kuba kwetwaza hati tukubasa kwika nko mu district urebere district ya Rwengo. Area statement tekaba hoga mu Uganda. Kandi kinde kitwaza no kugira ngo abakora statement seze mwabo nabakazi. Mukate hatecho Sabena ibaka abaretera obunda katureba abashija nkiwe nkogu my friend kuko kumuri ya kwa stami nimwe mwabiye mwine appetite yo mukono kungato mukono gugugiro abakazi indi becomes also very yes so twenda atunureba abo opposition ababarya they would be telling government this money you have in the parliament you allocate it here kunka kuba ki parliament omwe you know when the animals are in the forest ushanga ngubichirizana abo kuba wareba hati cyo mu parliament to kamanya no horyo mu opposition no horyo mu ruling party in terms of what condition in terms of money abo kuba kugira ngo bareta service what award ushanga opposition nawe yazitireho ki engano ukiza kureba bagambe byo kwa appropriating opposition yazitireho engano so nabo bane benda ngo twende ati mwana no musana tacuro muntu akugira ngo ngo nakora nyamishwa zona zazi byo mukishakamanya zuzataha zitumukishaka de yaguri haro kamara na what okay aweso ngayo buyere tuhendere itwe nk'abanya Uganda twine kutamamani kureba ngo aba ba MP twabagambira ngo murugira muramwa muzamuramwa tutamuzihanga bisoboka kareka mu mutabine bacendeza mukabardo abangore duhendere ndokhendera kwendera n'ibintu bishatu icyo kubanza parliament president Museveni no bwakoraje tukamusimana ni tubu twabiri tutemba egari tukavuga egari tukaza kumureba ekabero between urukumo Rwanda kinana na mukaga na rukumo Rwanda kinana na mukaga kai ne parliament akaba na mukaga yes kuruga kinana na mukaga kwikacenda na mukaga ubwo president Museveni no bwakora agency yone kamterra mama kata mugomosi agenda za kureba president Museveni ida mindada ubwo kuramanya ngo idimine unasinga aba president ine akarukunde bera mukutu ngo ari dinjire na nebyo kacinana ebyo kacinana nabina aharigana HRSR yarye byo kacinana nabina akabatine parliament echaka mheru munonga chakashatu no kugira ngo bahereze kushoza nanka report imyaka ibiri hingwire bakugira ngo abanyayigana miliyoni 10 zugwirira mentally ill batabukire mu mutwe kunka no kuriya no manya witwa yes government yakajishoza yajangwa abantu binji bagwirira kazo witwa yo mshija bakamwita kama kagwirira kajanga twena tugwirira no nkonga no kujanga imwe tumukubita mani so no basakushanga niyo nambwe ni nangu bareti iteke ryo kujanga umuntu wana yaza kuzo mu leadership umuntu ebe yona babanze bamucebera umutwe kugira ngo bundi no basakushanga mu ryabo miliyoni 10 zibatugambire hari nko mu ryabo haza teka ngo mu ryabo wasindika yo 80% yabo no expecting akutisa cya parliament baryo rutaro tumari tuhendere yabare etsime kwanchi kubaniki right now nk'abanya Uganda ekitwine kora nangwe nabyo kutekateka akarurite tukwikibicerezamo because akaruru kanu kazagumana katambara nko katwire katambare myake hwire aho naho ntubatineho solution twine koraho nkunzire abantu ba Kenya nincherezana na okisenesa senior witwa RCC ensiyona omunsiyona eminyeto ningasha abantu b'emyaka emito nibo bahereza direction ihanga kwa obugabe bundo kubufuna omunsiyona watadikira omuntaro za warduwo watadikira abantu bona beno nwirereza amawumawe ziyanagambe zizire Kenya wija kureba Uganda kuzafunira
independence naki obugabe ntire ningambira abantu obugabe bw'omuntu naburwanira buri bw'okwikiriza kugira ngo bagumene bakunyigiserereza otera omungaro nenda kugambira aba batutegekera emyaka yakuba 20 nibija kutwongerayo n'endijo 5 turiyo ntureba ntujya kandi bambe itwe tukoreki for example izo ndebere President Museveni naraba omucyanga kimwe yabagira ati ensonga habwenje mutine mashanyarazi ntabwo kugira ngo mukatera abantu bamare emyaka 3 ahabizire omukicweka cya Kampala President Museveni ariyo nakwisike emyaka 20 ari kubebembera konka bagize ngo ensonga hurriwe genocide indiyo ningamba akigambire ngo hawe ensonga habwenje batine masanze ngo bakatera abantu abizire emyaka 3 hwire ekinsasize munonge cyo kukigamba cyo mbe ntafire no kureba hari abantu abamwe bari kutira omungaro Umuchange cyo kimwe President Museveni n'abanema bahereze kwenda amajuga abantu ngoko kumanya kwende okuombekera izobo kuri koko kumanya embero kweri so twine kwikahabwire arasisi tukereka ngo netunyigwa twine kwisyo bwira ambassador bakakugira ngo MP wawe yizo mucyaki mwena mukashohora twine kwisyo bwire bakagira ngo minister ya rufu akitandikana arrivingaho mwena mukaruruga abantu abo no baramanya ngo twine gariza mu bugabe bwite no it is not sabotage so rongazi waba no chikoro mateka hatariho watera nenda kugambira abantu abo manyana n'abazungu kubanyigisereza kubiya RCC it wasn't easy konkabira gujuna bwe nicishwazana ntoba kutureba kushanga ngo bashuye kuri twabaye batashomere abaye batine za PhDs aba RCC bine za PhD batine za bachelors batine za diplomas bakagera ngo umujungu tari kubasa guma hananyunyuta abanyayuganda cyo rwenda gukora rubuto rwa Katete of course ito nangu tukakikora ngane cyo busasa na ambassador akara habanta bamwe ababire bariyo bareba police hariya ne etire hebe motoka baba kutira umugabo bakora kujya mwemberana none so ninyanda kubagambira ati wagera ngo ndakwekara kasara rubuto rwa Katete bakujya ngo police yaza kandi watina manya police ko kuzaho polisi yo katugiryo konkito abari kugamba habintebe n'abakurwana rubugabi bw'abantu tuhindukire bake abantu abamwe abakunyikiza bankarubuto rwakashesha hari rwakatete hari abashubuzi hari abamotoka erizoba nindara muri isinjiro mbe ninda banko so mutwaro gumwe mpikomuka erizoba nikinyeta kisara sisi buri izoba kukoze se mitware 28 nyizo mutawuni so mwamwe n'abantu chukunumanyeje no obwe no bushumo burinda direct government niba yakora umunsha because mitware 2 yanje yagenda kunka kandi no bunizo mutawuni kine cyamane cyo nakora ki so akinkwenda kuemphasize ngaje kwenda kuemphasize ngaje obugabe bwitu twege kuburwanira umwenaremu umuntu ari umwenaremu nawe nazahirwa rafashanga hadar mumbazi hariho umuntu ari umwirwa umwenaremu nawe ntashomese zo mwishomero ryabona abashome eritine classes eritine bashomesa so twatwine kufuna obugabe bwitu na no kufuna ebyo byona kutugarikira nitutekwa kwereka ngo aba bakutwebembera baturusyo kutunyunyuta baturusyo kutwiba then nke kuna abagambira twakoraho obuntu obwe ahanfu ahamachachi nikitwaza nerizoba omuntu nozo muchacho shango mushuma omuru kumanya hati itoba kuruga bushenyi hariya niyo ambassador nturugumu ya constituency bayinone cyo busasi eyibagambire mu mushuma ogwo uba kwasiro wechitinisa mawanda niyo turi kurugoko nyokuruga kare na kare ndokura bushenyi ngamanya ngo wagamba bakumbuza ngo organga nitswara no kugamba abo kuba kushanga ngo bushuma na turisi niyo kutura nkazarwa mu constituency yo wechitinisa samawanda so abantu abo biza ngaha mikoro yitu tugume tubasigeho nitwe tukoro kwekarakaso ko kikacha higuru aburi mushuma kwara amanye ngo bushuma hata abantu bona babumanyire no bora iko mu cyaci no mu kikachawe naija kure ko bushuma ihangere ndija garuka halayira okay muri wa Kera Media News Center wibara kwano jino mission to following am kutubete gwa YouTube Facebook Twitter Instagram takaiba kwano subscribinga likinga sharinge tureke ntose kantu manye bitu bingi munonga nza kurasaba abantu abo koko bastamera tugaruka tugamba mbozi yambara site turebe ona reboka cyebeza kozire turebe rukari ona reboka mwana wo akozire turebe mwine mpaka ene cyakozireho twasukwa jino mission ruka tumanya bingi itakarugaho nasugarandira amayuji